40 milyon so'm cho'ntakda. Maşallah. Ha. Bunday sekretnilar o'zi bekor berilmaydi, biroq sizlarga beraylamaydi. Sekreteri aç bizde. Ya. Davay, kelingizlar ha. O'shanda bayog'i hozir qaytalaysizlar. Kim 10 jol aytsa o'shaga beriladi. Ağa aytpaganga berilmaydi. O'shudaga bilib olinglar. Men aytsam sizlarga berilmaydi. O'zimga beriladi. İnşallah hozir qaytalaymiz. 10 jol. Ana yerga cheyli jetganlar. Ha. Ashhadu an la ilaha illalloh. وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. Bir oldu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veladen. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike le. İlahen vahiden. İlahen vadihan. Ahadan somadan. Ahadan somadan. Lem yettehid. Lem yettehid. Sahibeten. Sahibeten. Ve la veleden. Ve la veleden. Ve lem yekun lehu. Ve lem yekun lehu. Kufuven ahad. Kufuven ahad. Maşallah, mübarek olsun. 40 milyon so'p mübarek olsun. Maşallah. Xudoyim nasip qilsin. Allah Bu nasip qaysi qilsin. kim aytdi desa, aytasiz. Tamimi Dari degan sahoba aytdi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytib o'tadi. Payg'ambarimiz kim shuni 10 jol aytsa, kataballohu lahu 40 alf hasana, Allohga 40 million savob beradi degan. Qaysi kitobda desa, Tirmiziy degan kitobda deb qo'rqmay aytasiz. Anandagi surasi olsa bana jiberasan. Maşallah. Maşallah. Mana. Ko'rdingizlar, uqdingizlar. Damla. Ustoz 10 jolu qaytaladi. 10 jolu. Bunu Qirg'izistonda aytib жүргүлө, Любой жерде aytib жүрүңүз. Бул азырла просто alhamdulillah bir Arafattan belek bo'lib qoldi dastlariga. No, bekер belek bo'lib qoldi. Manisi qanday bo'ldi, Damla? Bu bo'lsa shahodat. Ashhadu an la ilaha illalloh degani bir men guvohlik beraman. Bir Allohdan boshqa siyga loyiq zot yo'q. Vahdahu la sharika la, al jalg'iz sherigi yo'q. İlahan vahidan, jalg'iz ilah. Ahadan, somadan, Allah subhanahu wa taala bir jalg'iz. Somadan degani hech kimga muhtoj emas, bari o'ga muhtoj. Maşallah. Ha, ilahan vahidan, ahadan, somadan, lam yattahi sahibatan wala waladan. Allah taolaning ayoli yo'q, balasi yo'q. Va lam yakun lahu kufuwan ahad, aga вообще tengdosh yo'q degan so'z. Maşallah. Mana shundan ulug' so'zlar, Allah taolaning sifatlari, Allah subhanahu wa taolaning jalg'izliginin maşallah ta'zim, uluhiyatin, rububiyatin mana kuchaytib, masalan aytgan so'zda shunday qasiyatli zikrni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ummatni tashlab ketib, jo'nakoy emas ekan. Allah taolani maqtangiz, dangaz alаңыз, Allohga sığınыңыз, Allohga muhtojligingizni ko'rsatingiz. Allah taolaning ayoli, bola chaqasi yo'q. Allah taolaning вообще tengdoshi yo'q, o'xshashi yo'q. Mana o'sha ma'noda. Shuni 10 jol aytsangiz 40 million savob. Haramga borib az biz Arafat chekinishindamizda. 10 yil granitsa bor. O'tib turib aytingiz, 40 millionni 100 mingga urasiz. Kalkulyatorunuz bo'lsa. Ha, cho'ntakka solib olasiz. Mana. Bunanda Allah qabul qilsin, Allah qabul qilsin. Qut qilsin. Savob qilib o'tasizmi? 100 emas, 10 emas, 100 jol urib qo'ying. Hozir adam mencha menchi 1 minutda aytaman buni men. Mana qarab tur. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika la ilahan wahidan ahadan samadan lam yattahi sahibatan wala waladan wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tez hozir sizlarga bunday cho'ng aytganingizga vaqt o'tdi-da. Bo'lsa buni 1 minutda 10 jol aytaman. Voy maşallah. Bo'ldi. 1 minutda 40 million so'm. Mana Alloh taolam bergan ish. Tilni zikrga ko'ndirayli. Bundan boshqa qasiyatli. Alhamdulillah buni qutu ebegaysiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Tak, ehtiyotdan. Damlani. Конечно. Ustozim. Ustozning aytgani mana. 100 mingga qo'yib ko'rish kerak bo'ldi-da. Qancha milliard bo'lib ketayotgan toshni bilmayman. Qut qilsin. Qut qilsin, Xudoyim buyursin, nasib qilsin. Xudoyim buyursin. Bari o'sha savoblar bersin. Ertaga alhamdulillah Allohning oldida qiyomat kuni odamlar bir-biriga bir savob bermay qolgan kun keladi. Ata boladan qochadi, ayol guyosidan qochadi, bir tug'andan qocha turgan kun keladi. Bir savob bermaydi, biri-biriga bermaydi. Savob ola turgan dunyo mana o'lgunga cheyin. O'limdan murda ishlab qolaydi. Maşallah. Tezqavarni 2 million görücüsü gördü. Jattap alыңыздар эми. Jattap alыңыздар maşallah. Jattap alыңыздар. Arafatdan belek buna. Arafattan ustazdan sizlerge belek maşallah. Allahu ekber. كيف الحال؟ خير؟